Kajing ko balay step ipi baro ki parlo ki be ki bo small tanat ban pet ya kini ka program kajingi ka balai ka teng ban ban mani tatang kumba ars ngi ngi sayo ban rakhi ka Christmas kasingi ka jingwan long briu ka jing tribe nong pen jingi Jesus Christ ya kini ka perthai nakwa ban yalam mi ka jumbo jumper khat ki jingi ha kini ka step syapang koi ka benta berkata kalong ka jing buat yau keluar bami pau hasahit benang balai lam lenti ki riu start ban poi syabat lehem kapang pedang ko jing pusan kalong but yau keluar balam lenti entah na kaktien ka jong play kaba ngakwa benginya pusan lang ba jong kene ka step kalong na gospel kat ko mo Matthias kalnong ka baar kat khat ko benang kong bet ka baar tien gi bong habalakha yu jisu hab telham judia men bau herat ulong siem kami lawan ke riu start na mingi sya Jerusalem kita ong hang no balakasyan hang no baladang kasyan usiem ki jiu na bangila yu i yu klur jong u nakarimi ngi bat ngilayawan ban mani ya u bot yu klur balam lenti habang ilet sya kanu kanu ka jaka ka bangim jupoi satya sya kata ka jaka ngidan kam bandan manur manu ki ban yalam lenti yangi Ibalatik maha ya kata ka jaka. Padahal ni ka perthai start menta ngila pendan kam da GPS. Ban poi siya kata ka destination ni ka jaka ka bangit mu ban let. Kini ki real start. Nari mingi anda ba kila i ka upload ba plau ba mi pau hasahit paning kila snow to balaga kala dan ka jingka ya ukhon si. Mat kumta kila mi bran na layeng. Ban let wahat ya da ukhon si barangka. Bila bot ya kajing alam lenti jong tau klur uba mi pau hasahit beneng pada mga pusan sepang kajing yahat lenti jong gini kriu stan ndai setia kajing yahat lenti batang si sni simit lani tang si tayo ndai kajing yahat lenti ka simpor de ki bon tayo lani benai ro namar kajing jingai nadu nang tan ka rimi ngi adu ha Jerusalem kalong de ki hajar mile pada bang pusan ne kene kecing yahat lenti ngamut dur kumno makin ki riusan kila de ban yahat lembai ke risiap kila de ban yahat lembai ke riklau ki klau ki fam ki berben kila de ban ngam ye ki kila de ban hiari ki tip kila de ban kiu ye kilo Malaysia kata kecing yahat lenti kile kenduk roi ki jeng penwet ki babon jan han rekim semla jak lenti setia lamar baki mat ki jong ki bet syau tau klur ubayalam lenti yaki Badanda bagi la job kita gijing baro. Badanda bagi la poi hajan Jerusalem setang kumbah pra kilometer. Ban poi sya Bethlehem. Ila iklano katakan nong ba. Kira sya akring no gijing itanat jong ke Jerusalem. Ham tame katakan yeng ke jong Herod sim. Unta kila sange no nakabapet yu to flor ba alam lenti yaki. Bagi la let ya kaban keli nakayeng Herod. Ang no baladang kasyan uta usim gijiu. Day anda bakila mi no nang tanah ka yeng Herod sim bi biang siya to klor ubalay lam lenti yaki isala ban poi siya kata jaga ka balakha yu jisu iparlok ki be ngilong tang kinong yahat lenti pilgrim hasla jong kani ka perthai haga baka destination ka jongi ka day habeneng baka jing yahat lenti pilgrim ka jongi kamlong setia ka jing yahat lenti ka balasiang tang ka surok rong hanrei hateng ni haban yahat lembai ki koram hateng ni haban mat ik jingshit kesni ni haban mat ya uslap ikal ni haban mat ik long yong lang thari jong ka jingem ni haban dir ik thang jong ka mara Krai Jisu balawan long briu men arajas nam tam men syuah Ulong tau keluar ke Bethlehem. Ubayalam lenti yangi. Ban poi siya Bethlehem bagan jaman siya. Kabalong ka ying syok nek ka jongi habneng. Namar kata ni dan kan ban yai kami siya u. Ni dan kan ban buat ya kajing alam lenti ka jong u. Ban yai pet ya kismat ka jongi tang siya u. Namar badai kang maukan. Ubalong kata ka jing syai kata ka jing yahat lenti. Ulkrem ka jongi. Makini ka perthai. Jisu lakran syai haga gospel kat kum Yohanes kalong bapra kat kata ruang ngalong ujing syai jong ka perthai uta ubawan but na din jonga onom yahat haga badom rai unyo ai kajing syai jong ka jingem utabet aba uperkat japang ubelai wang baulang uding du usyan du ya kajing ka jong
Mar kataong kunong rai sam ka pasis pa arpuy wang ngan kemiet ya laki kemak sekilong nang nukan wan ka jing erap ka jonga kawan na utrai ubala tau ya ka beneng ya ka tindo kumba ki riustan kila kemi syau tau keluar ka Bethlehem ubala lam lenti ya ki ban poi sa Bethlehem ngiru ngin yai ban kemi syau Jisu nama ulang ka bor pasti pat ka jing erap jongi ha kata ka jing yahat lenti pol prem ka jongi Satang ketukat ni ngin sa kliap no artat yaw ni usnam araja arfsan. Bat ngin sa jam ru siya usnam ubat hamay. Kani ka kubor ka kahat yang abat yapi hagani ka Bangin yahat lang ba yaw tayo usnam ubat hamay. Bangin sa jam siyan. Ngin yahat na ka bangin yay ban kami siya ni uklor. O bayalam lenti yang abat yapi. O plang Jisu Christ ubot ray. Ngin yay ban pet yaki kamat gajong ni ang siya u. Yaw nong ray siya mansiyam. Konong lejeng lej siya ribab ha. Dan mau ban pet siya Jisu. Takti jong ukan den kanda dan mau ban pet siu Jisu dan mau ban pet siu Jisu senyasni unya lambat yapi dan mau ban pet siu Jisu dan yai ban pet ki khamat ke jingi siu ni klur ka Bethlehem bangi bot ya ke jingi lam lenti ke jong ngan ong da ke jing snus kam bangin nam bakla lenti nginom jah lenti nginom sakmano nginom bot tang sitang lenti Relang ba ka lenti jong ka snam bat ka deng pna ka jong Jisu Christ sa Calvary ngin poi ken chaga chaka ka bo tra Jisu la pun kret nang na ka banta jong abat jong pi hang ta ken ngin pun lut ya ka bom jo kot jong ye blain kot khu lang ba jong ka ni ka jing pusan ha ka ni ka stap blain na ka banta ka brap ka jong amen bang net wai rai ngai ngo ya mi mar bom lawan knang syak ni ka perthai Ban long ka jing shai, ya ka jing ka jong hi kinong pop pelacak pelarap. Ya rap ingi atrai. Mengilak ban buut ya mi shilenter ka jing yahat lenti ka jing ka jong hi. Gagabangin yai ban kemiet ki mak ki jing tang syami kan ku trai. Menginom hap, nginom nginom kelan, nginom swai ka jing yahat lenti ka jong hi. Rai ai bor ingi ko pa. Mengilah ya ka ban yai kemiet, man yai pet tang syami. Sengaw ko pa ay kabangho. Mga paan kini barok ng Jisu. Amen.